Kani ketika Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi dak orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Nyop saungut kinong Tremon Sobha, jokat nat kakwat kekya, ya kabala jutip, gom ki accredited social health activist, ni ki Asha, ki badan hapok asyatri jong kamaulai Asha Workers Welfare Association, hakalai po terik wiyong arjar arpo, kilayok priang, ya ki safety kits, gom ki gloves, face mask, face shield, na UMDC jong kamaulai konstituensi ubak tay borlang patau. Udi nong mikmat kamaulai konstituensi ulah nok senyang ru deki marbam skini nong Tremon Sngupha ha ka jingalang kabla pelong ha indoor sports hall maulai modat baki. Kini kinong tre Asha po ka jingalam jong ki Asha supervisor ki deiru ki bahap po ka jingpen jong ka PHC maulai moro PHC maulai moyong bat ka Nehru Memorial State Dispensary. Kumno mikmat nakalian jonga apakah pek yang senong maulai konstituensi ngai iba kinong yalam senong nadu orang senong ki executive member tu senong per ki bahap maulai konstituensi lasim saya kata ke benta ke kri juki nak ta ban pek ya ke bit ke biak ya kinong senong apa maulai konstituensi jongi kalau ada ciro aman bangalit senong banlit penyeram nakalian juga kumno mikmat iki marbam ki pangan ai limba kas bha katangi on this council hakisnong baro ya ka ba nadu mathan hoy kabangidan nadu na thina po maran mokhar bahap ala konstituensi hadu ne preng molai gila yo ban net ban yu pjak la baro kisnong yo ai chira nang ta ba yo ban ai pa syak tu ilong ying pro kam yo chira tingi iba kinong ilam senong ke sim sya taka cikit clear ya bakam sim ladan kan ulo jingja sosi ya senong jungi agari konstituensi jungi ya ke bahado menta boleh bang sumar ya ketika konstituensi jungi bangi skamru nang ne sikmat kumbang ilai osno menen nagalian ke sarkar bakal penbena ba kitu ki badan ke jing stomru abakilale ay tes kidan napre ki lawan sekan negatif ya kabang ladon kejikerman mengejelah jadi kanlah nak dicinca hakini kisni bekerja kat ya itu peselu pengkuai dua gemblei ya kebakalan rak kecil mar jemut iki bobon ontang upat ban dari hak sarkar nomor ki bobon ki beri ki simdawai ki balik ban pej nong pang ki bahasa ademin kelak tak di boro ya kebala penlong ya kata kerjing register itu diberi kebedaran benda hakat jing dai berkebetini kelapoi de kisan saja bon leki keladan balik quarantine apa yang lejong terai ke kepangai yosno pat kisni ya kepa nakalian jonga kumno nikmat MDC nin kapat kini perlok ya kata abang iso ya kecing terai ke jongpi namang itip wapi bilang kesipai ke mahkamah tu nak minta penyekun kelam maka sarkar telah betah ya pi berpindah seki bentai berper apa kemulai konstituensi wapi pihak itu kita berjumpa balik kami berbet iaitu ki longyeng di badan hak kuarantin hak cekak ke bakti kita kumal keren di balum kalau ke sisya sarkar sisya kalau ada berpenpiang ikhtiar kita ki PPE nam ta jompi enrai ngamtip nakadau beli ke sarkar ke klem yo ban ai ta kitiar dan kam nam ta jompi enrai pipat klem ke jingting di semi nak ta ke bha kamyam kem snong ba pip syakri kami syakman nak ta ban net ban pet ban kemi ni jingdon kam di ngadan bangayo so kini semi ba kidan pilong yi kami ajirap sarkar lembaga kuarantin kimpun sekian dalam stone kimpun ki Asha am takani sekiri ki pentar jangan kita lah kejung karena kalian jangan ekonomi keman berkat nanti perlap berpau di semomo yang cintere kejung pi mencensem berkat bakat tuan minggu kini ki perlap Asha gila ya long meeting banyak perkap nak bentar kuno berniadan bertalang hakadong no kebenta hay bor banet nak benta ban pej ke bahang biar jauh hiu
Itip bapi bidan apeng kecil ke bakrau nama ke sarkar. Tamlah ban penbiang komedi ban penbiang. Ya kecil sih ucopi kita per keladan ke jeki nagalian copi mengalai i. Bang next camp. Bani ngin sepersau ni kini sarkar maka cimkia nama ku maka di kapor lay. Sarkar kahapan petbahan nama de bapi bumi syakman. Naga benta bapi nora yaki data ban kalek yaki titip. Nak kisnong di bapi dan naga benta ka benta di sarkar pada benda. Kita katakan nagalian juga berapor abang ye kundu iki no sesyar kecuali kepada state government ngelak persengau ini mana dia nang niru nang tarah dia mengadon kini kejingja kelai i ya kacintrai jopi nang ekskam ke sarkar kan sampai ke sepai kemak siapi nak benta kita nak kami jopi agapor pilih kendu mo nak benta betul begitu abang batin laj nak kata ka berok dia lo de kene ngakengen di Sumarba, mau kini kalau Allah kecilnya, apa sih kedua beri bidang begini, kenapa makin keren, mau sulah plastik asyada, ngedan ke gloves mengenai di kambiang yang terai, kan dirap jadi, nanti ngedan makin ke face mask kebangin IP, nak bentar punya penankam, hajing terekam ke jompi, kapan nong kecil kerku yang mulai konsumsi dan kecil dongkar ke jompi, bangin scam, nadir ke kenhun jongi, ini ke MSS. Kamolai social service kini kepada para kepada ni kini kita kemensian ban nepet ni kami lang ikan bahag met pasamolai ngin kita kat piwat numtien wan numsmet ngin kita natien jopi nakamta kanono kepapidan kecingnya kan impor beret kebakum MDC nganirap nganidon kat pibangen scam to play unia dai ki kelintia ke jopi nama fitre nam tak bahag met jong ki patba hapo kasnong konstituensi. Stui kata ke jinge ke asya ke dibobon ba ha ga bede ba khamtam e ba ka jia menta ga ni COVID-19 ni du ke jingang go jumpi isim jinge ba masyo no la di bukat different lines ki da happen Indonesia safit dia ba ngandapit na kaliang go jumpi ngodon sya ka mesin so kia nama balai we have managed secretary primary contact secondary contact te ha ga ba ningkong e ka ba ngodon so kia kung ka dapit di kinasyahi ngai ba kambiang kata ka IPI nam ta juki de kenne wan kata ru ndai dai tai ji kran gi jongi da bani ko ke asya to let mar kani kadai dam ta ko pat kya ko sum ka kabu si duan ke jinge ke asya kunu kongin le ba kata ke jinge da nam ta lagi nindon tolong ga e ke ba kadang ni minta ki phone line sini opang manu kan simti ya kalau ni ngi ta sibu la raja bangi ni opang atau adon insurance nam ta ke kayi keseng gujungin te kata ka wisha ka di ko points ka ba ngau sikhu ki asa ki chanjing ba tambang songu kada nama bale wat apeng kata ka jingpang ka ba mo ka thlam andai kim sim laran din ko iban pos mat bundet ka banta ka ni ka kam ka banlong ka banyada song tha no da pat ki kya na ka banta ka bah ka me thanang ba ngilla bandra tin thon bi ji oh niyo ka mas niyo ki ai ka mas ki ai ka hand sanitizer ting niyo tang kita ka mas hand sanitizer ban niyo ka gloves ka balong kitu ki gloves ki use and throw mo ka ba ngila man pernah tam sisi niyo tang sipe kata balong tang sipe andai ka jinga yeng ka jongti ki ha ban ya dikin di su de kalong kabu jinge ka miki bi la ra niyo man da ta ki tiar bala batin sat kin ha kin kong biang kumot ke biang anta juki timenta kiyo tay ka gloves ka balong teng yo ka gloves ka batang sinso mariala la ka the next day kindalet kidukli mo no lahap nit at sudah tay kata kahan sanita sa harukat no kan la menteri kami ki teman ta la kidet skiing brio la da brio menta umpul kin plie ke yeng
lihat bentik jengkang ya. Dia mentah bagi orang berkenik yang jempang kelak betul. Lagi handle ini saya. Babu jengek dia kata. Dengan sentuh kesan jengek sebun dia. Lada nyo ada dia ada kata pipi yang bagian mentah jengki. Kemudian biasa jengki ket alut di kediam. Di kemudian jengki bentri nanti kepat kekiap pasang betah. Wat ada kimio makan aru kidang kuah hidu bentuk. Dia kata Aisyah itu. Yang lebih long kuat bagi sulkar kan nyerap dengan bahan bisu pipi siaro. Dan kami kata kantam ko mangi sa profesor at nila si Asha kundi nilu yeldim dan kami Asha kan dia sekali ya walang umenta ya Asha jumi kita itan kita kibas treman semua bahagia kilit bela kilit seni mata kelakut jingala juki kelakut namar biki hak ya ni sa tiki buon kidu no ika belan rik menta kidi belok besu songai ye kimio belashu ya Asha hiyo tengin santet dia menta gidan kikam gijung ki bagi di banyu ke sentef kum ka bakili tulung kidu no kata kali tulung du penting ki dan kilong kemi ki bas mutu ki sha dan wan ko dan ki ba kilong kemi ki bam sha kan tulung mo kidu no sentef mo turu tigi jingsi no ta ki kam dan de wala kata ro ngasu tu don sha ta jingki anam ta jingki asha kat kini kin hakan le hakko ayu te kasaka tale ta jingki kat no kan siwi ki kata siya ko wala kabangang ada dan ya berkerpa nak yang kasurkar bukan tek ini kita online siya berkejimban kan kita bukan ai kita kecil ada tak bentuk kan terus lagi ya saya jumi di kita orang bermasalah babuni di balik belah kata lumpang apa ini hati ini kesapi lalu langsat kita ini lalu sebelah tak kan dengan anak kalian jungai kumpul supervisor juga asya kerpat nak kalian serkal ada kala bahkan ai kecing si ki asya ngada semua yang bisi jungi nama go ya kecing liu jungi ing bagi yang kita gimana sih dapat ngada semua kala nama beli isim sya dengan ai kini face mask Dela ai kini face mask ki glove si kam di dan kam bagi mask dia kalau meskipun kayak gini jinga raputa jungi ki asya jungi kalau msulur mentah benda nomor kami ni kalau enggak jingring bahkan kami siang jumi jadi dengan ayo di face shir umur kalau ada sibun kan mudah semua nam tadi ka kau nomor ke jingru ke jumi lah koi dan yarap di yang bahkan ada ring galak ada